पाउसेद यमपम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी स्टेट मंगा की मेखलदा बीजेपी ना मरी माई पाखरे पंजाब दा कांग्रेस मिरिप सिंह पाक्तना माइथीबदा चीफ मिनिस्टर फौबा यावखरे स्टेट मंगा दा पांगथोकिबा लेजिस्लेटिव असेंबली की मेखलदा बीजेपी ना स्टेट मरी ता चाउना माई पाखरे कांग्रेस ना लेंगक पारिबा पंजाब दा चीफ मिनिस्टर CS सानी अमसु पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मकोक नाबजोत सिदुसु एपी की मिरिप सिंह की मकुता तोखरे एजेंसी की पाव मतुंग इन सीट चामरी सुकना अहुम लेबो उत्तर प्रदेश दा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संग सथकिबा एग्जिट पोल दा हाइकिबगुमना बीजेपी ना सीट चानी हुंपुद्रा मरी फंगदुना मपुंग फाबा मेजॉरिटी फंगबा गमखरे स्टेट असिदा लेंगक पाइगनी आना थाजबा थमलंबा समाजवादी पार्टी ति सुमना दगी सीट चामा कुनवरी रोम तबक माइ पागले अदो कांग्रेस की वनदि स्टेट असिदा सुमना दगी सीट अनि दगी हेना माइ पागत्रे BSP दा सीट अमखक फंगे कुमजा लिसिक अमखक चामपन मरफु मंगा दगी स्टेट असिदा गवर्नमेंट पाइबा पार्टी अमना थंगना थंगना लेखक अमुक फावबा पाइरखिदबा अदु हदकी मिखल असिदा माइ पाक्तुना डबल इंजन की लेखक अमुक लेरगने सेडोम फुद्रा लेबा उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली दा सथगिबा एग्जिट पोल दा बीजेपी ना मांगजल थाकने हाइकिबा अदु थबक तोन थोगलदुना बीजेपी ना सीट निफुगनि फन फंगरे कांग्रेस ना सीट तरागनि फन अमसुंग BSP ना सीट अनि दगी हेना फंगबा खमखेत्रे आइरे गोवा की एग्जिट पोल दा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस इंदरगा सटकनि हाइकिबा अदु चुम्पा वइद्रे सीट निफु लेबा असेंबली दा बीजेपी ना सीट कुन फंगदुने सिंपल मेजॉरिटी ओइरे कांग्रेस ना सीट तरागनि थोय आम आदमी पार्टी ना सीट अहुम अमसुंग तृणमूल कांग्रेस ना सीट अनि फंगरे लाइगाक अमा सेंबदा सीट कुन मथोय मथौ ताबा अदु फंगबा गमखिदबा मरमना लाइगाक सेंबगी खुदोंग चाबा फंगलगसु अतोबा पार्टी अमगी तेंगमंग यावद्रगा दी बीजेपी के लाइगाक लेबदा खुदोंग चारोइदोरी मरमदुना पार्टी अमा सगुलकवा अमना सगुलकवा नत्रगना अतोपा पार्टी गे माय पागलकपसिंग मनुंगदा अमा रिजाइन तहनबगी तंगाई फदबा लेरे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली दा लेखक पारिबा कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की मकुता तोरे सीट चामगा तरागा दरेट लेबा लेजिस्लेटिव असेंबली दा AP ना सीट मरफुद्रा निथोय फंगी अदुगा लेखक पारिबा कांग्रेस ना सुमना दगी सीट तरागा निपान खक्तमा फंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अदि द मिरेप ओइकिबा स्टेट दा चीफ मिनिस्टर CS सानी सीट अदि मक्ता माइ फाखिद्रे सीट अनि मक आम आदमी पार्टी की सांकुर सहिब मसो बहादुर की मकुता माइ थिहौरे नतना पंजाब के कांग्रेस तुसिंग नवजोत सिधुसु आम आदमी पार्टी दगी भोट लिसिंग तरुक लोम सोथरगा लेहौरे नतना कांग्रेस दगी रिजाइन तौदुन अतोपा पार्टी अमा लिंखिबा हारगी चीफ मिनिस्टर अमिंदर सिंहसु AP की मखुता माइ थिहौरे स्टेट असिदा अकाली दल न सीट मरी अमसुंग BJP न सीट अनि खक्तम फंगबा गमखि मारगसिदा MLA तरागनि फन तोखि अनोबा मिरेक कुन माइ पागलखे तरागनि सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिकल की फल पुनम फंगबदा हौजिक हौजिक MLA ओइरिबा तरागनि फन माइथि हौरे नौना कैंडिडेट कुन माइ पागलखरे हाना एक्स MLA ओरंबा हमसु हंदा की मिकल असिदा माइ पागले नौना मिकल दा माइ पागलखिबा सिंह की मनुंगदा BJP दगी मफन NPP दा मरी JDU दा अनि NPF दा अमा इंडिपेंडेंट दा अनि अमसुंग कोकी पीपल्स अलायंस दा अनि ने BJP की नौना कारकबा MLA मफल दुदी उरिपोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा की केएस राघुमने नंबोले एसिदा थौनाव जम बसंता चंदेल एसिदा AS ओलेस नंबा एसिदा दिनगांगलुंग देपु गांगमै नावरिया पखंगलाकपा एसिदा सोराइसम केबी देवी हेंगलेप एसिदा लचामंग हाउके साइकोट एसिदा पाउलियन लान हाउके लमलाई एसिदा खोंबान तमम इबोमचा मसुंग कुंबी एसिदा सनसम प्रेमचंद्रने NPP की इनौ नौना MLA ओइरगदबा मखोय मरी अदुदी मोरंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की थोंगाम सांथे वांगोय एसिदगी खुराइजम लोकेन खेट्रिगाव एसिदगी शेख नूरुन हासना मसुंग ओइनाम एसिदगी इरेंगबम नालिनिने नौना MLA ओरपसिंगी मनुंगदा JDU दा यावरिबा अनि अदुदी वांगखै एसिदा थांगजम अरुण कुमार अमसुंग सुजानपुर एसिदगी MLA खाउतेने मासिगी जमतकते इंडिपेंडेंट ओइना माइ पालखरबा कैसाम थोंग एसिगी सफम लिसि कांता मसुंग कारोंग एसिदगी जे कुमुसानी कोकी पीपल्स अलायंस की नौना कारकपानी अमसु यावरे हदकी मिकल असिदा ताम खरा कारुद्रक हंदक नौना कारकपदा अहुम यावरे मखोय अदुदी पासोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा साफम कुंजे किशोर NPP दा तामिंगलों एसिगी जांगहेंगलुम पानबै अमसुंग साइटु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंडिपेंडेंट ओइना माइ पालखिबा हाउकोलेट की पेने हदकी मिखल असिदा नुपी मिरेप मरी माइ पालखे मखोय की मनुंगदा BJP ना पुथोकपा नुपी मिरेप अहुम अमसुंग NPP की नुपी मिरेप अमा यावरे BJP ना नुपी मिरेप अहुम पुथोकपदा अहुमक माइ पागलखरबसिंग अदुदे कांगपोकवी एसिदा निब्जा किपगेन चांदेल एसिदा AS ओलिस अमसुंग नावरिया पाखंगलाकपा एसिदा सोराइसम केविने
Atau NPP ki mai paglak laba napi mirip atuna irimbam nalini ne. Lengak pai pada jawra gadaba BJP ki napi mirip ahum asigi marung ta made Minister fanglagani madu oris na oigata nadakna nepsa kepken aware bai hai aire. NPP ka lengak pai min roy sem minister. BJP matom tan lengak pai bangam labaso coalition ki majati thuai roy sem minister. Bharatiya Janata Party matom tan lengak pai bangam bagi phiom lairabaso BJP na coalition majat thugai dana wakal manaba party singapura lengak pai midaduna BJP ase yamna transparent oiva masung sanja tumja leitaba party amani haibot kani aina CM berena phangdokre. Taragani tu chupa Manipur Legislative Assembly ki mikhalda hingang esi ki mhut oina mai paklaba Minister na pami sing dahai hanana BJP na lengak pai matam da punha chatminaram labasu BJP na NPP ge de ano lengak laku matam da chatminaroi haike mangnai Manipur miam BJP lengak na sahi manga asta paikat ki thabak thorum sing da thajaba thampirai base Taragani tu chupa Manipur Legislative Assembly ki mikhal ki phal asina takle BJP na hana sit nifu ki matak da kagani hada lauk thoki ba madhumak jawba gamtrabasu sit kuntra ki matak da soithra mai pakane anda ki mikhal ki phal asina BJP Matan da lengak siam pangam bagi film da leirabasu hana lengak paiminara ba wakal manaba party singapura amukan na lengak paiminara ba wafum kanagane ato moina ba NPP ka di lengak paiminara bagi wafum leite haike mangai BJP asi sanja tumja leitaba thabak tawda manung mapan chawna wanbang mawong da thabak tawba ki wakal londa thajaba party amani habasi miam dot kane si minister mirip ki matang da hangbau hangda mangai state banga ki mikal pangthok pa asi da si minister ke mirip lauk thoki baleite Party ki lusing bakhan bagi tabak ase central leader sing dalau rok pa phirep ki matungina taw jaga da bani aike CM Biren Sarda jauna BJP ki lusing phasing thapal chongkhe yausang da thapal chongbada athingba thamlaroi se minister handak da pangtho ki batara ga nithoi super Manipur Legislative Assembly ki mikhal ki falda BJP na mafung phaba majority phanglakpada harak mathoi kaduna ni daiva chu dekta leiva thampal chanthing ki complex da BJP Manipur State Unit ki president Sarda amachong Si Minister Nongtom Berinda Lusing tu na BJP ki masak nair basing BJP ki masak nair basing thabal chongkre Haraw bafong tu pagi thorom da saruk ya laki ba si Minister Nongtom Berinda handakte COVID-19 ki laisa suning thin laksin bangam labani da yausang ki thabal chong bada athing balai ro hena phongdokre BJP ki President Sarda Devi yauna party siklusing ba kyana si Minister bo okhiba ki thorom aduda en Berinda ai How's this state asida COVID laisat ki phimam asisu yamna handan bangam labani na Saya sigi wanadi jausang thabal chongba ya lagane. Si Minister Nongtom Berinda BJP office ke campus da masamona bombala ki maira chuduna bombala thargan hoiba phongdokhe. Tung the party ki president Sarda BJP ki national spokesperson Sabit Batra madi party ki masak naraba Miyuka su saruk jadun si Minister ka punha thabal chongina ke. Mikhal ki ngasi phal laktho ki ba asida mai paglaba BJP ki candidate atai su party office da laktar president hamadi party ki thawmi sing hu na duna haraw nungai ba phongdok mina ke. Candidate sing asik manung da singjamai assembly constituency ki vote kara khiba Bharatiya Janata Party ki mirep jumnam khemchan chu party ki camps manung da party ki campus manung da thabal choliba atuda miyam ga loina sarok ya ke BJP ki ticket mai fala khraba sing hasin bidang waram phaw da party ki luching basing na thambal salen da taram ok page thorom pangthoke thorom da sarok ya la ki ba mai pangla ba BJP ki luching basing chu thabal chong ba ki thorom da sarok ya ke thabal chong ba da BJP ki luching ba Samit Patra masamak su sarok ya ke Mikhal mamangda wasaki fasing tabak ton thokani nisikant sapam Mikhal mamangda miyam gi tabak paket kani ana law thokiba jai fatawrang pun tabak ton thokani ana kaisam dong e sige mihodoi na ngasi mai fa khraba nisikant sapam na phongdokre wafam singasi lampel gi disi complex tam haki mai pak pagi certificate lawba lakpada pami singu na ba amada phongdokibane manhai assembly constituency asida miyam na mihut ambu hoina na bahona rakiba kuding ma pathagale Mikhal mamang tengang thoki va kya adu susoi tana pang thokani mai pak laba matung asidam biam ki wena lanthom amada isa ki wena bo honaroi atopa pau madana Indian Army ki kim the PLA masung MNPF na landagre People's Liberation Army PLA masung Manipur Naga People's Front MNPF ki apun ba lambi kangbu amana tha asigi mapan gi ayupung taret rom taba matamda Chandel district ki khongtal kul maya talaiba Marisaba Sam Rifles ki kim the landagre Revolutionary People's Front RPF की Deputy Secretary published Rowan Kuman Amaso MNPF की Publicity Secretary Thomas Newman of the Kudik Pitu Tatorokba Cherulamana I Dragoniet Law Afas Bapadun Iramdam Maripurbo Loidam Kaginam Pulling Actor Asobotang Lorib Assam Rifles ki came the Landakiba to the Marisuba AR Glanmikia Asiana Yakiba Loina Lansang Baisak Pamadi among the Katoki Kangutuna Satafalanda Aduda Manglan missing adu Umai bi usik na nong thakta ki sarak tamlak pada
Yenau mayamna mathwai hingnadaba kaiduna chenabagumna ningtam lanmisinggi mimangda lau khungtuna mathwai hingnadaba safo mafam thibagi koisen chenage agonbada masing yamnaba fazana train tawraba mayang lanmising adu lanbangi kuduk manungda kunduna laige makhatana changchinba khudong chadabadagi akhoi ningtam lanmising mafam adudagi tekta kaiduna handoraki haire arobida content sing asigi maruiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel asan atomda kanarabadi subscribe to bitribasana subscribe to birmo loinada like and share to busukawi kanopna bakpo amukhan thaga sari